Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunzi bavandimwe umuryango mugari wa Kivu Network, ndabaramukije mbahaye ikaze mu makuru ya mu gitondo. Tuzindutse rero kuri byinshi bitandukanye ku bijyanye n'ikigo cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku rugamba rukomeye cyane kandi runakomeje mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni intambara rero idasanzwe ikomeje kujya mbere hano ku butaka bwa Kongo, tugiye gukomeza kugenda tubirebera hamwe. Tubabwire uko byifashe kuri iki kigo cy'umurwano, dore ko intambara yamaze kuba ifata indi ntera. Ni nyuma rero y'uko ibitero bikomeje kwibasira izi nyeshyamba za AFC M23 mu bice bitandukanye, cyane cyane umunsi rero tugiye kuba tuzindukira n'ubundi mu bice by'umujyi wa Bukavu, mu gice cyo muri Kavumu, tubabwire uko biramutse cyangwa se uko byifashe, dore ko inyeshyamba za AFC M23 zongeye gutegwa ambushi rero zigiye kwerekeza mu bice byo muri za Uvira, n'ubundi zikaza gutegwa ambushi ku muhanda route nimero 5 rero uva hano za Kavumu ukomeza mu bice byo muri za Uvira. Iyi nabyo rero turaza kuba tugenda tubigira uko tubabwira uko byifashe, dore ko ari intambara yaje kubera muri kano gace itoroshye habe na gato. Urugamba rukomeye cyane rukomeje kwibasira izi nyeshyamba za AFC M23. Ni urugamba rero rukomeje kugenda bigaragaza ko izi nyeshyamba zigiye kuba zahura n'uruva gusenya, nk'uko tugiye gukomeza kugenda tubigarukaho mukaza kuba mwasobanukirwa akantu ku kandi ku bijyanye n'ubundi n'imirwano ikomeje kugenda ibera mu bice bitandukanye. Umutwe w'inyeshyamba za AFC M23 mu masaha ya nijoro ku munsi w'ejo wirukanwe mu bice byo muri Walungu Centre, ndetse bafata umwanzuro wabo bahita bawivanamo. Mu buryo bawirukanyemo rero nta mirwano yigeze iba, ahubwo igice cya Walungu Centre cyari cyamaze kuzengurukwa, hasigaye inzira imwe gusa yo kubasha gusohoka kw'izi nyeshyamba za M23. Izi nyeshyamba rero zahise zisohokamo nk'ibisanzwe nyuma yo kubona ko ziri buze kugabwa ibitero bifite imbaraga, baza kwikora muri kano gace ko muri Walungu Centre. Kano gace rero kabarizwa muri teritwari ya Rongo muri Kivu Amajyepfo, ubu ngubu karakontororwa n'ingabo za leta ya Congo FARDC, kuko mu masaha ya nijoro baraye bahuzura cyangwa se baraye bahaza ku bwinshi cyane, bigaragaza ko n'ubundi kano gace bamaze kukibikaho ku buryo bwuzuye cyangwa se bugaragarira amaso buri wese rero ureba mu ishusho, cyangwa se buri wese ureba ibi akurikirana iby'urugamba rubera no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wese yamaze kuba amenya uko ibintu byifashe. Rero hari urugamba ruzindukiye kuri Poweziro, kano gace ko muri teritwari ya Fizi, nyuma y'uko rero kongeye gusubira mu maboko ya Wazalendo FARDC ku bufatanye na FDNB ku munsi w'ejo, ubwo barasanye bikakahava ndetse bikaza kurangira kano gace ko kuri Poweziro gasubiye mu maboko y'ingabo za leta ya Kongo. Bigaragara ko n'ubundi uru rugamba rutari buze kuba byakoroha kabisa, dore ko izi nyeshyamba za AFC M23 zibyutse zigaba ibitero kugira ngo zirebe ko zakongera gusubirana kano gace ko muri Poweziro, kubera ko aka gace ka Poweziro bitewe n'uko inyeshyamba za AFC M23 zishaka gusubira mu mujyi wa Uvira, birazisaba n'ubundi ko zibanza kugafata ndetse no gufata za Fizi, kuko ni ukuvuga ngo kano gace ko kuri Poweziro gahuza ibice byinshi, niko rero karimo n'imihanda igiye itandukanye yerekeza muri za Uvira ndetse no muri za Mwenga, muri za Itombwe, rero ikaba nerekeza muri za Walungu. Bigaragaza ko rero aka gace ariko zingiro rikomeye cyane ryatuma ugafite akontorora ibice byinshi bitandukanye. nk'uko mubyumva, niko kerekeza muri za Minembwe mu yindi misozi itandukanye, niko kerekeza muri za Baraka mu mujyi n'ubundi ukomeye cyane, umurwa mukuru wa Fizi. Bigaragaza ko rero izi nyeshyamba nazo zitari buze kuba zakorohera kano gace ka Poweziro mu gihe zaba zagatakaje, ndetse bari kumwe na Twirwaneho rero barimo barashaka kongera kugafata, ariko urugamba rwo rukomeje kugenda rubabana ingorabahizi, bitewe n'uko ingabo z'Abarundi FARDC ndetse na Wazalendo bacanye umuriro kabisa hano muri kano gace. Baravuga bati tugomba kuhaguma uko byagenda kose, ntabwo tugomba kuhakura ikirenge cyacu. Urumva rero ni urugamba rugaragaza ko izi nyeshyamba za AFC M23 ziri gukomeza kugenda zihomba byinshi cyane. Turakomeza rero nabyo kugenda tubikurikirana akantu ku kandi, tugende tubapodetinga tubahereza uko ibintu bikomeza kugenda byifata, dore ko intambara yo ikomeje kuba mbi cyane kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Reka rero ndeke gutinda muri ibi bice by'ahangaha, mbabwire ko muri Kavumu n'ubundi naho hongeye kuba ambush ikomeye cyane. Ni ku muhanda nomero 5 n'ubundi uvano za Kavumu werekeza mu bice byo muri za Uvira, n'ubundi ukomeza ziranzira zerekeza muri za Uvira muri byo muri za Rusizi. Niyo rero hategewe ambushi amakomva yagera muri abiri
y'abarwanyi ba AFC M23 yari aherekejwe n'imodoka nyinshi cyane kabisa, bigaragaza ko hashobora kuba hari umuyobozi ukomeye cyane n'ubundi w'izi nyeshyamba za AFC M23 wari urimo uratambuka. Rero izi nyeshyamba zahuye n'uruva gusenya kuko zakubiswe bikomeye cyane n'iki gisirikare n'ubundi cya FARDC cyabateze ambushi, bikavuga ko rero cyatwitse imodoka y'aba barwanyi, cyatwitse rero imodoka y'aba barwanyi kabisa. Rero bakubwira ko izi nyeshyamba zikomeje kugenda zihurika ku buryo budasanzwe, zikomeje kugenda zihurika kabisa, bakubwira ko FARDC bikomeza kugenda ikora ibishoboka byose niba yatwitse izo modoka z'abarwanyi ba AFC M23, ikaba ikomeje n'ubundi gukora n'ibindi bitandukanye hano muri kino gice cyo muri Kavumu, mu gice cyo muri za Bukavu. Ni ikigaragaza ko barimo barashaka kuba bagaruka muri uyu mujyi uko byagenda kose, kandi koko biragaragaza ko ibintu bitoroshye. Rero abasirikare ba M23 biragaragara ko barimo baratsinda ku buryo bukomeye cyane. Ikindi kintu rero ushobora kuba wamenya no ko iki gitondo uyu munsi wa none abasirikare ba FDNB ndetse na FARDC barimo barasuhuza ibice byo muri za Warongo centre, kubera ko bamaze kubyinjiramo barimo baragenda babohoza ibice byinshi bitandukanye. Ubu ngubu bamaze kubohoza iyi Warongo centre. Rero ikindi barimo barasoza abantu bo muri za Ruzizi Plaine hariya za Sange, kano gace karavamo uyu munsi kabisa, kuko nabonye bakagabye ibitero bifite imbaraga ku buryo bukomeye cyane. Rero izi nyeshyamba za AFC M23 zavuye mu mujyi wa Uvira indani, ariko murumva ko ibice bigiye bihakikije banze kuba babivamo, kandi nibyo bari basabwe. Rero niyo mpamvu ubona ko ibintu bigiye kuba byakomera, urugamba rugiye kuba rubi cyane kuri izi nyeshyamba za AFC M23. Urumva ko ibintu birakomeye cyane, no gukomeza kubikurikirana hafi, tugakomeza natwe kugenda tuba updatinga mu gihe rero impinduka zikomeje kugenda zigaragara mu bice bitandukanye hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Rero iyi ni Kivu Network, turi gukomeza kugenda tubanaho tukabwira uko ibintu bikomeje kugenda byifata. Ikibuga cy'indege cya Goma mu kaga gato turaza kuba tukigarukaho, tubabwira uko ibintu bitifashe neza, dore ko ari inkuru mbi cyane ku nyeshyamba za AFC M23. Makuru yandi ari buze gukurikira ndaza kubibagezaho mu buryo bwuzuye, mubashe kuba mwakurikira ibikomeje kugenda bihavugwa ndetse n'amakuru atandukanye ari kugenda ahaturuka, dore ko ibintu byabo bigiye kuba byazamba ku buryo bukomeye cyane. Urumva rero inyeshyamba za M23 ziri mu bintu bibi cyane kabisa, zirimo ziragenda zihurika, bigaragaza ko rero FARDC Wazalendo abarundi barimo barayitsinda cyane cyane mu bijyanye na diplomasi, kuko Tshisekedi yamaze kuba ayirangiza mu buryo bwuzuye, yamaze kuba ayirangiza kabisa mu buryo bwuzuye, bigaragaza ko ari urugamba rugiye kujya rwakomera ku buryo burenze kabisa. Izi nyeshyamba za M23 zigiye gukubitwa umusubirizo kabisa, nkuko nkomeza kugenda biguhereza akantu ku kandi, nakomeza nawe kugenda nk'updatinga kuri wowe ukomeje kugenda ubana natwe, cyangwa se uri kudukurikira wowe batayari kabisa, ko kande subscribe ubundi ukomeze kugenda ubona amakuru y'umwimerere kabisa, ngende nyaguhereza uko byakabaye, ukomeze kugenda umenya aho ibintu birimo biragana. Nta kindi rero usabwa no gukanda kuri subscribe ndetse no kuri sabone, kugira ngo dukomeze kugenda tubana muri aya makuru n'ubundi atandukanye. Reka rero mbe gushimiye, tuze gusubira mu kanya gato n'ubundi turebera hamwe uko ibintu byifashe hano ku butaka bwa Kongo muri rusange.